Il-Partit Laburista immexxi minn Robert Abela rebaħ ir-raba' elezzjoni ġenerali konsekuttiva b'distak ta' 22,000 vot fuq il-Partit Nazzjonalista, dan hekk kif fl-elezzjoni tas-Sibt li għadda kiseb aktar minn 158,000 vot jew kważi 52% tal-elettorat u kiseb il-maġġoranza f'7 distretti kontra l-5 tal-Partit Nazzjonalista. Id-distrett ta' Għawdex kien prattikament maqsum bejn żewġ partiti ewlenin. Fl-ewwel distrett li huma magħmul mill-Belt Valletta, il-Furjana, il-Ħamrun, parti minn Birkirkara, il-Marsa, Gwardamanġa u Santa Venera, il-Partit Laburista ġab aktar minn 12,700 vot, differenza ta' iżjed minn 3,000 vot fuq il-Partit Nazzjonalista li kellu ftit aktar minn 9,600 vot. Il-Partit Laburista ġab aktar minn 16,000 vot fit-tieni distrett, waqt li hawnhekk il-Partit Nazzjonalista kiseb ma' 9,000 inqas. Dan ifisser li l-Partit Laburista kiseb aktar minn 2/3 tal-voti mixħuta. Dan ir-riżultat b'saħħtu għall Partit Laburista kif mistenni kien ukoll ripetut fit-tielet distrett li jinkludi l-lokalitajiet ta' Żejtun, Ħalaxaq, Marsa Skala u Marsa Xlok. Fil-fatt hawnhekk il-Partit Laburista ġab aktar minn 15,800 vot kontra is-7,400 vot tal-Partit Nazzjonalista. Fir-raba' distrett dak tal-Fgura, il-Gutja, Raħa Ġdid, Santa Luċija u Ħartarxien, il-Partit Laburista ġab ftit iżjed minn 14,800 vot, dan filwaqt li l-Partit Nazzjonalista kiseb aktar minn 7,400 vot. Il-ħames distrett ukoll intrebaħ mill-Partit Laburista fejn ġab aktar minn 14,500 vot. Il-Partit Nazzjonalista kiseb aktar minn 8,400 vot. Fis-sitt distrett il-Partit Laburista ġab 13,300 vot u l-Partit Nazzjonalista kiseb ftit inqas minn 9,500 vot. L-istorja fis-7 distrett rat differenza ta' kważi 2,400 vot. Id-distrett magħmul mill-Imdina, Ħażebbuġ, Ħaddingli, l-Imtarfa u r-Rabat, inkluża l-Baħrija, intrebħet ukoll mill-Partit Laburista. Il-Partit Nazzjonalista kiseb il-maġġoranza fit-8 distrett b'total ta' ftit aktar minn 13,000 vot tal-ewwel preferenza, filwaqt li l-Partit Laburista kellu kważi 10,200 vot. Fit-9 distrett li inkludi l-lokalitajiet ta' Ħararaw, l-Imsida, tal-Pjetà, San Ġwan, is-Swieqi u Taxbix, il-Partit Laburista qabeż id-9,000 vot waqt li l-Partit Nazzjonalista kellu aktar minn 12,800 vot. Storja simili kienet fl-10 distrett bil-Partit Nazzjonalista iġib iżjed minn 13,600 vot kontra is-7,700 vot tal-Partit Laburista. Il-Partit Laburista ġab ma' 9,200 vot fi 11 distrett waqt li l-Partit Nazzjonalista kiseb aktar minn 12,700 vot. Dan id-distrett u magħmul minn Ħattart u l-Mosta. Fit-12 distrett fejn hemm il-lokalitajiet tal-Imġar, il-Mellieħa u San Pawl il-Baħar inkluż Burmarrat, il-Partit Laburista ġab ftit inqas minn 9,000 vot waqt li l-Partit Nazzjonalista qabeż bi ftit 11,000 vot. L-aktar distrett missielet kien it-13 distrett dak ta' Għawdex u Kemuna fejn ukoll kien qed jikkontesta il-Kap Nazzjonalista. Hawn id-distak żgħir ta' kważi 150 vot mar favur il-Partit Nazzjonalista li ġab ma' 13,700 vot waqt li l-Partit Laburista kellu ftit iżjed minn 13,600 vot. Minkejja dan bil-mekkaniżmu ta' single transferable vote imħaddem fil-proċess elettorali Malti kien il-Partit Laburista li eventwalment eleġġa it-tliet kandidati l-ewwel biex ir-riżultat ikun jirrifletti wkoll l-ammont ta' voti miksuba mill-Partit Nazzjonalista. Il-proċess irrikjeda li jiġi elett kandidat ieħor f'ismu biex bekk is-siġġijiet ġew 3 bi 3.